isi yose yahagurukijwe n'iki? Yishwe bunyamaswa. Niyo ntera iri ku isi hose. Isi yakiriye inkuru mbi y'urupfu rwa Alexei Navalny waguye muri gereza. Abayobozi b'ibikomerezwa bahagurutse bifatira Putin ku gahanga bavuga ko Putin ari ikigwari ndetse yafashe ubuzima bw'uwo mugabo agasyonyora, kandi Abarusiya aribo nyirabayazana w'urupfu rwe. Bongeraho ko Abarusiya aribo nyirabayazana w'urupfu rwe. Umuyobozi wa gereza nkuru y'igihugu yavuze ko umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya Alexei Navalny yapfuye nyuma yo kugwa no guta ubwenge muri gereza ya kure mu majyaruguru ku ruziga rw'isi ruba hejuru y'izindi rwa Arctique, aho yarari gukorera igifungo cy'igihe kirekire. Kuri uyu wa gatanu, umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yatangaje ko Vladimir Putin yasobanuriwe iby'urupfu rwa Navalny wanenze cyane perezida w'Uburusiya. Umuvugizi wa Navalny Kira Yarmishi yavuze ko uwo yunganira yari mu nzira igana ku gihome cya IK-3 giherereye i Karp mu gace ka Yamaronenets. Umufasha wa Navalny Leonid Verkov yatangaje ko abategetsi b'Abarusiya bagaragaje icyemezo cy'uko bamwicira muri gereza. Maria Zakharova n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yanditse ku rubuga rwe rwa Telegram ati uburengerazuba bumaze kugera ku myanzuro yabwo. Nta bimenyetso bya gihanga birafatika, ibyo bamwe bita forensic evidence. Yavuze ko kwihutira gushinja Uburusiya muri ubwo buryo ari amarangamutima gusa. Muri Ukraine bahagurutse, Perezida Volodymyr Zelensky ntiyazuyaje yavuze ko Navalny bigaragara ko yishwe na Putin. Avugira i Berlin aho yasinyaga amasezerano y'umutekano n'Ubudage, yongeyeho ko Putin atita ku bapfa igihe cyose, ahubwo abashishikazwa no kurinda umwanya we wo hejuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagurutse ziravuga. Vice Perezida Kamala Harris yavuze ko urupfu rwa Navalny niruramuka rwemejwe ruzaba ikindi kimenyetso cy'ubugome ndengakamere bwa Putin uyobora Uburusiya. Mu nama y'umutekano yabereye i Munich mu Budage yagize ati reka tubyumve neza, Uburusiya nibwo bufite inshingano. Umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yavugiye imbere ya Harris avuga ko niba amakuru y'urupfu rwa Navalny ari ukuri bishimangira intege nke z'Uburusiya. Mu nama yabereye i Munich, Blinken yagize ati urupfu rwe muri gereza y'Uburusiya no gusibanganya ibimenyetso no gutinya umugabo umwe bishimangira gusa intege nke no gushenguka umutima muri systeme Putin yubatse. Ati Uburusiya nibwo bugomba kubibazwa. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wahagurutse. Perezida w'akanama k'ibihugu by'Uburayi Charles Michel yavuze ko abatavuga rumwe n'Uburusiya baharaniye indangagaciro z'ubumwe, z'ubwisanzure na demokarasi, maze batanga igitambo cya nyuma. Ati umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ushinja ingoma y'Uburusiya yo nyirabayazana w'uru rupfu rubabaje. Canada ntiyaripfanye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Canada Melanie Joly yavuze ko Navalny yatanze umudendozo we yizeye ko ejo hazaza hagashyirwaho demokarasi ku baturage b'Uburusiya. Joly yongeyeho ati inkuru y'urupfu rwe n'urwibutso rubabaje rw'ubutegetsi bwa Putin bukomeje gukandamiza rubanda. Repubulika ya Czech yashinguwe n'agahinda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Jan Lipavsky yanditse kuri X ko Uburusiya bufata abaturage babwo nk'uko bufata politiki y'ububanyi n'amahanga. Ati cyahindutse igihugu cy'urugomo cyica abantu bose bagerageza kurota ejo hazaza heza nka Nemtsov uwishwe none Navalny, bafunzwe bakicwa urubozo bazira guhagurukira Putin. Bikaba byavuzwe agereranya uru rupfu n'urwa Boris Nemtsov wanenze Putin cyane. Ubufaransa nabwo buti muramenye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Stéphane
Sojourner yagize ati Alexei Navalny yatanze ubuzima bwe kubera ko yarwanyije gahunda yo gukandamiza. Sojourner yagize ati urupfu rwe muri gereza rwasobanuye ubutegetsi bwa Vladimir Putin mu mwimerere wabwo. Ubudage bwashinze ishara. Chancelier Olaf Scholz yavuze ko Navalny yatambye ubutwari n'ubuzima bwe. Yibutse igihe yavuganye na Navalny ku butwari bukomeye bwamuteye gusubira mu Burusiya nyuma yo kurokokera iberire igitero cy'uburozi. Yagize ati ubu yishyuye ubwo butwari n'ubuzima bwe. Ubutaliyane nabwo butitwoyayo. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyane Giorgia Meloni mu ijambo rye yavuze ko urupfu rwa Navalny ruteje inkeke kandi rukaba umuburo ku isi yose. Yongeyeho ati turagaragaza akababaro kacu kandi twizera ko hazagaragara ibisobanuro byuzuye kuri iki cyago kibabaje. Igihugu cya Latvia nacyo cyavuze. Perezida wa Latvia Edgar Rinkēvičs mu nyandiko yanditse kuri X yagize ati ibyo utekereza byose kuri Alexei Navalny nk'umunyapolitike yiciwe bunyamaswa i Karmele, umwanzi karundura wa Putin. NATO yahagurutse. Umunyamabanga mukuru wa NATO Jens Stoltenberg yavuze ko ababajwe cyane kandi ahungabanyijwe n'inkuru y'urupfu rwa Navalny. Ati tugomba kumenya ukuri kose kandi Uburusiya bugomba gusubiza ibibazo byose bikomeye bijyanye n'urupfu rwe. Norvège nayo ikibazo yakigize icyayo. Kuri X Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Norvège Espen Barth Eide yanditse ati guverinoma y'Uburusiya ariyo mwicanyi ukomeye. Yongeyeho ko ababajwe n'amakuru y'urupfu rwa Navalny wiciwe muri gereza. Polonye nayo yashinze icumu. Minisitiri w'intebe wa Polonye Donald Tusk yiyemeje kutazigera babarira abagize uruhare mu rupfu rwa Navalny bakamutsinda muri gereza. Ati Alexei ntituzigera tukwibagirwa kandi ntituzigera tubabarira. Swede yarakaye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Swede Tobias Billström yavuze ko niba amakuru ateye ubwoba yerekeranye na Navalny ari ukuri, noneho ari ikindi cyaha giteye ubwoba ku butegetsi bwa Putin. Ati ubugome bwakorewe Navalny bwongeye kwerekana impamvu ari ngombwa gukomeza kurwanya igitugu. Ubwongereza bwaritaye mu gutwi buratinya burajugumira. Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak yagize ati iyi nkuru iteye ubwoba. Nk'umuvugizi uharanira demokarasi y'Uburusiya, Alexei Navalny yerekanye ubutwari budasanzwe mu buzima bwe bwose. Ati igitekerezo cyanjye kiri kumwe n'umugore we ndetse n'abaturage bo mu Burusiya. Kuri bo aya ni amahano akomeye bakorewe, byavuye ku bihugu bigera no ku bantu b'ibyamamare. Urugero, Dmitry Muratov wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel mu guharanira amahoro yatangarije ibiro ntaramakuru Reuters ko urupfu rwa Navalny ari ubwicanyi bukabije. Umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru kizwi cyane mu Burusiya kigenga Novaya Gazeta yavuze ko yemera ko imiterere ya gereza zo muri icyo gihugu ariyo yatumye apfa. Komeza ubane n'inyunguramagambo official, ndagenda nkugezaho andi makuru ndetse n'inyungurabwenge. Inyunguramagambo